yang munreng bini alhamdulillah otak kirinya cerdas tetimun bade pese bitong dari saking bojo ngemitong para rabu epeset bitong bitong dari takok elang takok sambil pok-pok kaya taliin nobuan bedeng ya pada bani Roma yang ngobok saya tali aki obok bini bolan lanceng nomor 2 pok-pok lakar takok galing bini kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafuku hamdal hamidin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin Abil Qasimil Amin Al-Mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa alaina ajma'in amma ba'du. Siaptina amul ja'aki para ulama, para masyayikh, para pengasuh pondok pesantren, para pengasuh lembaga-lembaga pendidikan Islam, kong langkong guru kita bersama sahibal fadilah Kiai Haji Mas'udi Suyuti, kita doakan beliau hafizahullahu ta'ala wa ra'ahu wa matta'anallahu bituli hayatihi fi sihhatin wa afiyah. Siaptina amul ja'aki sahibal fadilah Kiai Haji Abdul Aziz Al-Hafidh, sejuga nabtina amul ja'aki sahibal fadilah Kiai Haji Syarifuddin wa man ma'ahum minal ulama hafidhakumullahu ta'ala wa ra'ahum wa matta'anallahu bituli hayatihim fi sihhatin wa afiyah. Siaptina amul ja'aki Ketua Takmir Masjid Syekh Abdul Jalil Somper Leket ini beserta seteja pengurus takmir minangka pemrakarsa acara Isuri Aris Mangken. Siaptina amul ja'akin pejabat tisah sehadir atau yang mewakili seteja para rabu hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Bada setong jaretah dari Sayyidina Anas bin Malik nika langsung to the point dari tuli mare Kiai ampon tek dentean cek canggolang angkatan gula Kiai ke Mas'udi sesepuan bahadan tek den gula tepak ka Kiai den gula panika tepak ka Kiai papaan tak kae bajan ten gula sing ngantos beliau pas beliau dalam keadaan songkan ada tek ten gula tadi cangkol lah pada cerita dari Sayyidina Anas bin Malik sekak di para rabu jaipon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah nyeritakan keberadaan laku ning hari kiamat. Gusti Kanjeng Nabi kan itu ada bu, innallaha ta'ala yunadi yaumal qiyamah aina jirani ku laku ding hari kiamat kento Allah jepon ati kanan di matang tatang keron
dimetang tatangker. Jadi Allah posang tatangkena. Coba kula tanya ke sampean, Allah gak dito para Rabu minabi posang tatangke can akal masuk akal napa punten, masuk akal napa punten, siapa ngujak masuk roh tidak masuk akal para Rabu iki dimetang tatangke roh dimetang tatangke mun muslim selok olokan dimetang tatangke roh masuk akal. Terus ki fatakulul malaika pas malaikat gak dito para Rabu matur ke Allah, Rabbana duh Gusti kaula sadaja man yambagi lahu ayyujawiraka pasera orang sepantas dadi orang si atatang kebenajunan pasera sepantas ya Allah pasera tatang kenajunan gak ada majunan posang tatang kenajunan pasera tatang kenajunan fayaqul pas adabu pasera Allah aina ummarul masajid edim masih amak muraki masjid ro arutang tatang kekapir Allah Sallallahu Muhammad Nika pakai ulama Wahabi ada bu hadis ini ke sahih dengan al-silsilatis sahihah iki makin nika polana Jepun mun hadis tak sahih tak hasan cek colocol enten sahih nika tak sahih pon kula matur ka panjenengan atatang keben presiden atatang keben kelebun atatang keben bupati lah corak pokok nika pahatat iya kep tatanggeun Allah pokok bunga sehingga para Rabu binabi kaula ban ajunan gak dinto sekut manggiin pada orang amak murakin masjid maka debuna Gusti Kanjeng Nabi pakon sakseen kalaban iman akati si ampon di debuah kisaran guru kaula ajunan giburu sakseen kalaban iman bila pada orang sekut ke masjid bila pada orang sekut as-salat berjamaah ke masjid sakseen aja dia beriman sakseen jadi orang yang bener ajar orang yang bagus malah para Rabu sebedan kula muljaakin sebisa nahan bencana alam gempa bumi angin puting beliung banjir bandang iki gak dito salah setengah orang-orang si amak muraki masjid jadi kokop nika mun taro somber leket kokop nika mun taro salamet tah dak lain para Rabu oh di masjid panika munjan bangun nah alhamdulillah masya Allah tabarakallah mapan nyambiin dia iki apa punya ambi nika tak tanggung alhamdulillah mapan yang debuna kiai kaula ajunan ki buru debuna guru dan gula ajunan ki buru keng banyak mangken nika masjid de erona pada masjid ada erona tetina apa mula ada erona kan nika bang ya mayit orang somper leket gak dito pada Rabu saya bedai gak dito sebab yang kepratin sih yang kegenteng akalambi na bani kesenau sa sorbana gak dito nyeting pas bisa bagenteng polan cekak ka orang segi bederon nah di kamun bah cekak ka orang sedada eron na makai kalambi ni gentong buru orang sebab mangken ni kamun eger peker tepak ka zamana kuncek mecek bede tapi bede na tak sesuai ban esena pada bencejen telasan lu jajan telasan buntun wafer di dalam kerupuk teteh buntun wafer esen kerupuk teteh palsu wow mon pembangunan masjid makin jak koboter nih dengan segala interiornya kejawaban mapan beda tulisan Arab ya dok lo guru tulisan Arab mapan malah badai Jember nih gak gula oning ke masjid di Jember dari saking mapan ben tulisan panika pernak-pernik tulisan panika mapan gula sampai ada kalau pai saya ruku pun tenongguan nih gak imam malah ruku gula kita ruku anak
tegegen gajak bacaan pada ban sambian mios ke Mekah mios ke Madinah kedua wah ngebasakin wah pada tulisan wah kuning kaza wah kertek lemah tena mulai ke kebai dream emas cerita iya mak iwang buang emas dina ruang masjid-masjid ini Bengkalan terutama para Arabu ini Bengkalan jak saking Yudi pada perlombaan masjid paling mapan di antara 4 kabupaten gak di Bengkalan wan mapan mau Bengkalan gok-gok berarap luar biasa bajet kan si banyak minta sombongan nih lorong ya Bengkalan bukan iki coba ambian mau dari Jawa kun keluar dari Suramadu wah Bitong ke timur sampai debak ke Belika Bitong berapa gura alhamdulillah mencoba masjid dibangun gagak kayak dia bener Kiai Haji Mas'udi betul kau leban ajunan saya ngajak kun masjid mana saya bangun tapi saya ngak kemakmuran masjid sambil peker mangkana beda tabuna ulama ning dalam setong rujukan walaisat imaratul masajidi bibinaiha wa tashayyudiha faqat kemakmuran masjid di kebeni kalaban carah abangun ben makoko bangunan maloloh bal takunul imaratu bahkan imaratul masajid panika caran darma bisolati fiha kalaban asolat dalam masjid boleh sekut ngocak mak mon bada orang Madura mios ke Mekah Madinah pas solat berjamaah nale mabektoh istiqomah gula tak kesambung tak pateh heran tak pateh ngocak wow tak sini kan anapa ija ongkos larang kan maniman genjoron jora aja Masjidil Haram 100.000 Masjid Nabawi 1.000 bener raja dalam beda Ka'bah dalam beda Raudhah oh baceng belum tentu dapat boleh yang muning sumber leket para Arabu genjerna letak ongker letak toron lepet tolekor menurut genjoron ipun petolekor darajat letak lemung ke sekali petolekor dalam dak Ka'bah nah Perakun Surabaya mustaqbilal kiblah engki dalam ada Raudhah ada maka jebonten pula saya itu lebih hebat lebih heran lebih takjub mun pas pada orang Madura istiqomah as-salat berjamaah ning masjid sekencer berak ning pitolekor tada Ka'bah tada Raudhah tada asta kanjeng Nabi tapi idolem gak dito bararabu kau leban ajunan tetap memakmurkan masjid berarti gak dito tanpa pamrih tentu gak dito adalah manusia luar biasa pada benda ni kan munring laki ni kan lampak biasa yang munring bini lampak luar biasa munring laki ni kan macam mun nekuk bese saya abai mun ditanya aki munring laki mun nekuk bese jak gula laki lagi ya gula bini bentuk ni kenapa mun letak nekuk bese makin tak pati mikir kan nekuk seduban bener pak bila lengan tang jeng-ajeng nanti kan mayu makan ke burung dosa kau masa apa letak mikir selaku duman keng munring bini alhamdulillah otak kirinya cerdas dan timun beda bese bitong dari saking bojeng mitong para Arabu epeset bitong bitong dari takon elang takok sambil pokok-pokok peh tali enobuan beding ya pada bani Roma yang obuk saya tali aki obuk bini bulan lanceng nomor 2 pokok-pokok lakar takok kering bini kata itu tali en gula pernah dari setoran umroh peh tali enobuk kapi gula tanya mak beda obuk nih takok sambil pokok-pokok kayak bitong mulu ya kan apa orang bini ni mak cerai kotul lah kan apa
karena reng bini bani kamu meleh benyaan lulang na boleh benyaan kepentingan umum dan kepentingan pribadi betul meleh beras kan ika kana bareng loh hah meleh teh meleh kopi kan dia nama bareng berarti kepentingan umum pribadi jadi ya meleh jilbab meleh kalampih meleh bedak meleh glowing kayak gini kekun yang bonreng laki para rabu gini kah benyak-benyak anak pareng laki bani ka mak palampok pun Allah mata pati mikir pese mak le bisa sedekah mun orang yang lebur sedekah kuk lekuk mundi ganjaran mak le bisa ngajak ke selain pon jelas jadi gula minta tolong dak ka masyarakat sebede kanto gula mata oro masjid panikah dimakmurkan iki mun tak pati makmur nyari cara jarain ketua takmir masjid dah cok leberina kulkas SM minuman gratis ya apa beri minuman gratis beri etalase beri makanan gratis beri tolesan boleh mengisi dan boleh mengambil ya banyakan sih mengambil dan bang sih mengisi oleh ada masalah ya juzu lil qayyim bal yusannu ayyaf ala ma yu'tadu lil masajid fil masajid min qahwatin aw dukhunin wa ghairihima mimma yuraghibu nahwal musallin wa illam yu'tada qablu idza zada ala imaratihi dabun ulama oleh kan kui pengurus masjid takmir masjid mengambil keputusan untuk memakmurkan masjid dengan cara nyediakin kopi ka orang si salat di masjid otaba nyediakin oman ka angkui salat di masjid wa ghairihi ma ban selain keduanya mimma yuraghibu nahwal musallin pak bayi si bisa mekenceng ka orang si salat di masjid wa illam yu'tad qablu sekalipun itu tidak dianggap biasa sebelumnya tapi beda catatan idza zada ala imaratihi mun nambahin kemakmuran masjid mun tidak kemakmuran masjid tak nambahin pakun minum kopi nama Allah ambuin Pamekasan ni kan mulai ibadah pon subenep mulai ibadah orang aja jamaah beri besar banyak orang entar yang makin khusus orang sholat tarawih di hari ini ibadah dagang bekoh sukses si tarawih ke gedika abdi pese ya banyak yang tarawih ya pada nikah nah makin ni kau umpama bah berdering soki kan to bah debu semole lebat bara ibri dapat saya atau sebuh semole lebat temor tau le napa ni kan makin roman ni temor pakun buru ke bara Kenapa ulama mak merumuskan seperti itu? Karena ulama ampun ngegeli dak budi nih ketepak ke zaman tong bitongan. Betul. Contoh dengan ki. Mun lamba sambian mun bede kiai abangun masjid abangun pesantren senau sate bajar to kagak kasokan apa punten? Kasokan. Bangun aki iki. Mun mangken pada usaha mikir. Monto kang abah tada saya bajar sekali miring make ku bana masjid dah. Ibareksanin sareng kiai, mai pamireng di bangunan masjid, nya banyak debu kiai, majar tak majar sampai. Tong bretongan makan ni kan. Celake ikhlas sebini nyam ngaranya, to kuih kiai je deh, to kuih. Kiai roba dari ngajabis bon kaki apa tau gue jadi gua dan pengarah lah ikhlas sah capok sebini dibudin bah pada tung bertunggi ya bacaan selake mak iyong kue gua ambo bah yang letodus ke kiai pada rabu pas kun matau muaki jek lakuna can lemari nyeke tak apa elang mulai ini kenyaman atau bangga orang yang berak kun tarengakan jadi memang begitu mungkin zaman ampun ya lain tempat lain zaman, lain kebedaan berharap. Dak budi bah dak rembesan masa dan nikah nih. Sini gini nih. Nih, bagian latu-latu deh. Bagian latu-latu deh, bagian tak katek. Katek. Nih bagian latu-latu nih. Tak oning nih ke zaman mana dak budi.
ulang itek berapa mon orang kokop lambak orang bukan leket ni kan lambak mon orang di sepeda motor soki bener dak budi lah benih soki pun kebutuhan di budi mon orang andi mobil soki mangken bonten mon orang andi mobil benih soki kebutuhan orang menyalan orang di mobil malah dengan kadang mangken ni kan mobil lepas tabar dah muda uang muka muda yang bulan belengan geridit pada dari bini taruh tas branded yang tadi apa saya di budit branded dit mun mangken ni kan wala mun kiai minabi kiai Rabu pengajian sing pengajian Rabu paling ngembian kerigin nuting sebenarnya kan loros kiai Rabu ya jadi numpak motor kiai Rabu ni kayak insyaallah mas anak-anak ini segini kalau polo tahun lagi benih sebenarnya kemon ada nggak kata sambian kiai Rabu bisa numpak helikopter gue laku kiai oh tidak mungkin kiai jamu jangan mungkin setak mungkin lembek mungkin terjadi leres setak mungkin makin gak dito Rabu 20 tahun 30 tahun 40 tahun si bakal dateng kayak dito pasti terjadi karena muning zaman gak dito tidak ada silangkeng pakun abao ba dawamul hal minal muhal keberadaan tetap ni kan termasuk mustahil gula tanya tak langkong ring lemering akan gula ambian ring tak berjian tak berjina ini ambian ingat bilang tak langkong muntar ke toilet tar ke WC ni guru tak bolong ben jeding WC ni disah jeding disah bener nyaman tepak ke WC jeldengan WC jeldengan san lagi lah berangkat dah sewak tapi nekem tidak lebih biasa ngocah apa dia lebih tekem lah jan mudi auba WC bah bolong benjet ding makin ye kengki ning luar janda budi jeding wan WC apolong keng beni bede luar lah masuk ke rumah beda banyak dak budi beni masuk ke rumah masuk ke kamar makin banyak WC bede dalam kamar asal muka WC ngah hotel mun lambak ki WC jal dengan sambian ningkong betul dak budi nikah makin mon toju padahal ning bidaya kan sa Jepun Imam Ghazali cak bid abid dalam WC takok gajinan makin abid cak sambil nak HP dak budi tahu sakela dah remak boleh senyumpur bada mangken bon hak bada bon jadi bada kanto tombol pecek sini wah nyempur di bawah beda semana pada beda mak gula mangken ni kan insyaallah 30-40 tahun lagi ni kan ni kamu bah beda anggota DPR RI MPR RI napa boleh boleh jadi menteri boleh jadi apa lain kokop ni bisa jetol laku kokop jalan bini bah tol ngan makan ya tolongku Madura ni kan tidak menutup kemungkinan bakal ada jalan tol cak makin ada jalan mirip tol bon ring road ni Sampang ada mon jadi kemungkinan ni kan pasti terjadi yang akan datang nah dak remah anak gula ban sambian motor dadi orang bagus gula motor ka sambian sehingga jauh dari tempat ibadah jauh dari tempat orang nyari pamonduk papernaning ponduk karena mangken semarosak ke anak nikah ampon lebih banyak katempang sema tepak anak dalam bagi Mas'udi dalam bagi Abdul Aziz kak dito minabi badian ke ponduk dari bulan Sabel ke bulan Molot gi bener tepak bulan Molot molian molen na berempat 10 hari le se 10 hari bade Roma guru merosak kasih 6 bulan perosak dari bon apa perosak dari pergaulan sanla abali ka ponduk
pas sengkah bade sing ngocak kek tabu, bade sing ngocak pelengen, bade sing ngocak tabrakan. Duh tak tahu. Si betepak pasera reng sepo anu kuruna, si merosak pasera reng sepon. Wa kaifa yablughul bunyanu yauman tamamahu idza kunta tabnihi wal akharu yahdimu. Da bangunan teradulia mare mun sampian si abangun tapi ternyata orang lain si merepu. Omong kosong kalam fadhi nonsen. Nah, makin ni kak tore doakin masjid ni kadar makmurah. Amin. Lanjut. Gitu deh. Sampai kalau telok wip paham. Biar mau malam keluar tak baca ngasar lagi. Saya bahas masalah bajang buat masjid. Pengajian malam tu dah tak ambil bajang. Bah, gulai tono kada gulak kun. Para Rabu sebadan kaulah mulja akin, napa cokop kemakmuran masjid. Tak dituagalaban solat ning dalam masjid tak cukup. Napa boleh? Waja'liha wahatan lil aminin, tetiaki tempat setenang nyaman kanggo orang aman. Masjidnya pemapan nih kan. Jedinga gelenon, jedinge jaga. Jeding kadang abak bah merengis masuk bah kok nongkok. Ada orang nyiram, ada orang apa? Lah bah kok nongkok. Tuh ya Allah. Embian he teretan. Muntara ke masjid, paha kemi ning masjid, muntak ndara bajan ke masjid, nikah khusus fasilitas ning masjid, nyabak besem yang ke kota amal. Terminal majar ke masjid pah tak majar. Aku nanti kok nongkok jadi ya. Ingat. Ingat nih, kendengan nih kemapan ingat nih kah. Keramik kemapan, jeding kemapan, pernah nih. Gagak. Apa boleh wacan gi buru bagi pada gi minuman gratis. Enggak boleh. Napa? Wa amanan lil khaifin, jadikan tempat yang aman bagi orang yang takut. Orang nikah para Rabu tak kira lopot dari salah bentusa, takut aba isek saban Allah. Aba nikah tak kira pernah lopot dari masalah. Pokon mon aba ki odi pakun terbentor ban masalah, pakun terbentor ban problem kehidupan. Maka setiaki masjid nikah tempat orang yang merasa aman bagi orang yang takut. Mun curhat cak boleh curhat ke manusia, palebur curhat ke Allah. Karena mun curhat ke Allah, Allah tidak pernah mengadukan masalah kita kepada malaikat, tapi justru Allah akan memberikan jalan keluar kepada kita. Tapi mun kaula ban adunan curhat kepada manusia, bukan justru akan mendapatkan jalan keluar, tapi banyak yang mendapatkan masalah yang baru. Orang dengar mun curhat ke orang bah ngucap, saya ngajak lek beleun ya. Iya. Aro keluar pakun ngocak sing ngajak lek beleun ya. Dadi jak lek beleun dalah dadi sakampung jak lek beleun. Si asal pani kapacet la rahasia dibudina menjadi rahasia umum. Pada kantor yang bini nangis entar kateretan ning dapur. Arapa lek? Arapa lek? Arapa? Tang laki bini boleh. Pangocak Rabu ke sini kan sengaja lek beleun ya pu. Iya tina masa sabar ya lek wah. Pah keluar dari dapur pah tetep mau benoreng. Siti nangis si Roma. Arapa lagi nabi ni bodi. Sengaja lek beleun ya. Iku terus dadi sakampung saja lek beleun. Mun di masalah matur ka Allah lebat sholat waktu na sujud embiana doa mun nganggo bahasa Madura kereta kaki lemate cek kaki dalam colok mun kaki betal kereta kaki lemate curhat embian matur ke Allah mun parlo sampai berbes mili apa berbes mili ini aing teh ngala keluar embian aing matana ya Allah keng tak kuat Gusti ancor hati abdi ancor lo kata ada ya Allah lo kata ada benih tak nerima ke pasti Gusti keng sakit nangis pas laki ngocak apa lema nangis leban tan geng adu aki anak orang adu aki laki nah
Allah antan tak ada bala antan. Tak ada bala. Tepat kebian dah kepada kau orang mak benda masalah. Maknya relak. Rujak orang dah kadang pakai ngocak engki guru kata lah benda aing guru. Aingki saja ni guru. Guru duk menunduk guru dah kadang nyokuk salah dah orang. Tepat ni ibu di nyokuk sebenarnya. Engki makin pakai kasatre taning jabar jajar sara gelut. Beklap helap sate makin. Itu akibat ya buat. Anak nembian meler. Cak melolola kepada orang mator ke Allah. Mator ke Allah. Ni kekenang nak. Daripada masjid. Dalam Allah. Dalam Allah. Ampun mator ke Allah. Kalau ben bahasa nasambian apa sih kau ni? Niki? Pon. Boleh. Apa katanya? Wa ta'liman lil muta'allimin masjid panika tetiakin ngajarin ilmu. Jadi kak dito berdesi morok Quran sepanika. Sehingga agar langgar jenis masjid ni kajak kosongin. Mun lembok nak ngaji Quran ni kita maghrib le depak tadi bu. Bu lagi lembok lagi ngaji ke langgar le bu. Ada musola lembok bu langgar. Langgar. Tahu enggak ke langgar? Ada orang tak ada ngocak tahu enggak ke musola? Langgar bener. Ngaji Quran ni kan lembok ada metode qiraati, ada metode ikra, ada jabaran. Bak jabar bar. Dal ngabas du matekat dal dut huruf hijaiyah sebulan kita hatam alif ba ikomono jadi mun tanya akidah pada macam Quran jong ya kadul barqu yakhtafu absarahum la yakadul mono gendeng ning lambon barokah anapa cak kiai tak repot kita maghrib lah dapat ke langgar jadi kiai nak identik santren agak itu lah pada musola kiai nak kita mecil dari dalam bila lah mecil dari dalam santren siap pomponi buruk imami kiai nak pahmu rok siapa bangken santren langgaran dan dek kiai nak ada dek tapi rak-rak maghrib nak kana tak dem dateng je ada tak dem teng dateng dah bani ku nyambi Quran nyambi pentol nyambi sempol pepe na punya saus saru ya Allah akan pentola sanla pentola tak ada ke plastik kah dibudin plastik kah di to rabu pai buang ka dan musollan saya rasa sapuan ya kiai wali santrin lap helap dah saya habis malas tepak ke zaman dah pun lembok pun nika mengaji anak-anak kalanggar pun nika ring sepon nyambi gedong nyambi beras nyambi apa ngengang mun setia lah wah temu nyokbul dateng lah tak temu sapapaan anan siapa kakek jong anan pananu dah mepan tahu nih ngeng iya mayu kita bang dak sing ngaji kan malah para rabu orang morok ngaji kak dito bisa selamat dari dari musibah jadi Allah kak dito nabi motoro na musibah dari langit ke bumi pas Allah kak dito ngolatin pada orang segi telaten ngajari nak kanak gini maca Quran kak dinto sorofadalika anhum bi Allah kak dito para rabu musibah kak dito pengo gara-gara pada orang morok Quran ni kabangken ni kajek raja na bawa musibah pada gempa bumi pada nganika kanton ni alhamdulillah selamat panter terus selamat tertada banjir tertada banjir bandang napa montana longsor man kaman mangken bodo nikah oh kojok musibah mangken tetih mangken panik man kaman yang melar muka mon ki tetia tempat solawatan mon ki tetia tempat kemakmuran masjid insyaallah ki selamat tempat kanto terakhir eki gak dito wa islahan lil mutakhasimin masjid ka ento tetiakin tempat sebisa akor orang seta akor ingat mangken nih pengajian Syekh Abdullah Nasi'ul Wan Adabu mun bada orang mabada pol kompolan kati mangken panika termasuk pengajian kati mangken panika orang setak pati akor ibaba niki sakunya pakapi cak bade setak nyapre
Beda tak ada? Iya kak, benih beda banyak. Nikah, pakai tak nyapa polong. Iya pakai bakun tak nyapa. Imun tak ada pengajian, bila siapa polong sampean? Mau ni maroma, tak ada. Napa boleh makin nikah mau ni maroma pada Rabu persaingan hidup sebedah. Cungan, bener. Cungan, mabara teron di nikah, mabara andi nikah pada terog ya. Mati pun teron di nikah pada terog ya. Terus sakit gini, mulai mengim ya. Saya kayak itu apa? Syukuri apa yang ada dan jangan berpikir sesuatu yang tidak ada. Lah nyaman odi. Senyaman ini kan orang bahasa na orang kona kedua Latin. Bentang ini enggak perban mati morwak meli motorannya Latin. Bu wa emas sama borok abu tambah wa emas wa tambah boleh ya Latin. Nyaman kamu ucap bentang ini enggak perban dirasa nih do yo jangan bondong hari ya Latin. Nyaman pon gini kan ibritnya jasaan ben gulem pian yang napa nyaman amalna Latin ada. Ibu dan gula sarang di Abdul Nasir pakon aja se nih pakon aja se malam-malam ini kau punya gula boleh aja se embian sebut larang nih ke embian mun ngucaan nggak nih keselamat embian tak kira anda dari mana Latin. Laki nembian temu abis ni boleh nembian ngocak Latin. Lakian misem dan lakian cocok tang makai rego. Wa anana noro do iya dewa dari membian ngocak. Mau urusan kecubaan jangku ini. Wa anan tak bojang roh. Bojang ngocak Latin. Tono sampean tidak sakapin lagi ni kabah hocol jabo jang ni leki Latin mana Latin cak ro noroan urusan embian kritik orang lah toro di beda rumah ni kau gula mangken api datu atau pakai lauk gak salah berarti pakai lauk ni kah abas pakai lauk gih bener tu pakai lauk gula berdaya ada nembian beri budin gula sebisa ngabas panikam bian ke gula seibudi bisa ngabas kasih ada mon saya ada tak bisa ngabas ke seibudi artinya apa tokang kritik lepas kun modian ben sei kritik teti mun tokang jak ngojain pangkat dapat kun tengkian sei kocain ke tembang sei ngojain nembian bagi jago jen orang lo tol ji buru jasaan di gula berapa Latin guru sing ngojain guru pakun pangkat kemudian ben sambian ngadeen pangkat ketimbang ini apa gara-gara sambian saper Latin orang saper ganita bakal ngaulia Uqbad dar bakal ngaulia Uqbad dar walladzina samaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbad dar sabar ni kau bakal ngaulia uqbad dar salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar napa uqbad dar swarga ring sabar ni kak ku bakal masuk ini kan saya rasa sabar ni kak Latin pengumuman wahai orang yang berleket dengarkan
Mon bada orang erian ke orang, mon bada orang dengkian ke orang, bada pengumuman. Jaipon ulama ampun ijelasaki rezeki nikah amo soban orang setenggian tetimon orang setenggian ika jawin men rezeki orang se ika tengki ka ento ika italpen men rezeki tetimon pada orang nikah boci ke orang karena andi kelebihan si andi kelebihan jadi beri kelebihan setengki dan jauh dari kelebihan. Mengapa mereka benci kita? Mengapa mereka iri kepada kita? Mengapa mereka dengki kepada mereka? Karena mereka tidak bisa berbuat yang sama dengan kita. Paham? Latin. Jadi kemarin mau ditanya akibat laki nembian apa oleh pengajian lagi guru? Latin. Nika pada senyutrik nika dua nika kemarin lah leberi judul Latin. Paham gak? Nika Isra Mi'raj nih. Nabi Muhammad taging karena sabar punya masalah. Mios ke Taif pengarah minta dukungan politik, minta suaka politik, minta dukungan. Tapi ternyata Nabi Muhammad bukan didukung perjuangannya, malah justru dilempari batu. Tapi Nabi Muhammad sabar. Isra Mi'raj. Kata bangki Allah. Apa tak bongal laban Nabi Muhammad? Bongal, mata bongal jok ring kancana Nabi Muhammad beni Kapolres. Serah malaikat Jibril. Jok ring separo lembeng ala tatotop bumi Allah. Takihun kutakun karepes ngopesakin. Dengan apa mata laban? Jok Nabi Muhammad gak itu andi prinsip laisa syadidu bisur'ah. Innama syadid alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang angko ni beni orang sekuat abenting aki orang. Orang si angko ni orang sekuat ngampet nalikan pegel. Timun orang nikah kuat ngampet nalikan pegel mulja aru angko ongko keng malarat ampo asam lambung. An sekali tak daripada sehat tapi kula minta sobangan Fatihah siap petong kali khusus saki dak kaki Haji Mas'udi sesongkan ban kapotran ke Syarifuddin ke Abdul Aziz ban kiai lain kak ditotor lanjeng umur mantar sehatah semoga terus telaten bimbing umat tresantren ilmu manfaat ban barokah saya kauleh kaula ajunan termilo barokana tore maca Fatihah bi hurmatil Fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim noroi baca nagula mare nagula san lamator sebut hajatah kerta kaki lemat teh beliau Haji Mas'udi Suyuti bani kiai lain dan termasuk ajunan kepi daripada nasihat lancang umur tore noroi baca nagula ilahi ilmuka kafin anis su'ali ikfini bihaqqil fatihati su'ala wa karamuka kafin anil maqali wa akrimni bihaqqil fatihati maqala fahassil ma fi dhamiri
fahassil ma fi dhamiri, fahassil ma fi dhamiri, sebut hajat dah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ada apa gula mak adu aki kan ni kan? Roni kan biar. Bumi ni kan bakal rosak, barokah ni bumi jentada bila ulama wafat. Wa kharabul ardi wa qillatu barakatiha bimauti ulamaiha wa fuqahaiha. Sini kan? Wa ahlil khairi minha. Jadi bumi ini bakal rosak, barokah ini bumi ini bakal tada. Kari sikuni jangan gini, ya tandai kalau ban wafat para ulama. Paham gitu? Jadi mun ulama ni gigi tenang berharap bukit lanjang umur, insya Allah bumi ini tak ada rosak. Dan insya Allah barokah ibadah. Makan doakin. Gigi? Lalu muka lanjang umur sehat walafiat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Malar muka tergi tapan dia boleh kapan-kapan hari tergi pada lanjang umur gi eki pasaan labara orang berapa bulan labara pun tergi kuat apa sah tersehat lah lanjang umur bisa maksimal ibadah di bulan Ramadan orang bang lanjong langkong asyung sabora subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.